Kulungileke grade 3 ngizathanda namhla sikhanyiso abanye bazasijoyina later ngiyabona mbaboni sikhangele izaga sifuna ukuziqedisa izaga esilazo siphinde sizichasise ukuthi zitshoni izaga sichasise izaga. Isaga kuyini isikhanyiso? Kuyini isaga? Manje lithi isaga kuyini? La uyangena uyaphuma bantu. Sensele ngedwa. Sensele ngedwa. Awungizwa sikhanyiso uyangizwa? Uyangizwa sikhanyiso? Hello. Ngiyalizwa. Awusucatshile. Xa ungizwa kulungileke kasiqhubeke. Bengisithi mina kuyini isaga? Ungachaza isaga kuyini isaga? Uyasazi isaga sikhanyiso? Isaga-ke yinkulumo efihlakeleyo, yinkulumo ezikileyo. Ngizakuthanda ukuba ngizakunika izaga ezimbalwa elazo. Ngibone ukuthi isaga uyasinanzelela yini, uyasazi yini. Ngifuna qedisa asiphelelanga sisale endleleni. Isaga sithi indlela ibuzwa. Qedisa sikhanyiso nxa ungizwa. Indlela ibuzwa. Sithini sikhanyiso? Indlela ibuzwa njani? Uyangizwa kodwa sikhanyiso? Ukhona sikhanyiso kumbe awukho? Ukuqedisa isaga sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Sibe lesesibili esithi ehambayo kayiqedi, ehambayo kayiqedi utshani. Lesi sifana lesithi isisu somhambi kasinganani, singangophonjwana lwembuzi. Lapho kuyabe kucetiswa umuntu ofuna ukuncitsha, umuntu wemzini ukudla, ukuthi hayi umuntu lo ubuye okwanamuhla kuphela, kasoze ahlale ekhona, umnike uzakwedlula, uzadla edlule. Ehambayo kayiqedi utshani. Esesithathu ngesithi kusasa kuyizolo, kusasa kuyizolo. Sifana layo lesesithi ukupha omunye yikuzibekela, ngoba okuyakwenzakala namuhla la izolo kungakunceda, kusasa kuyizolo. Esinye ngesithi odlamuva yinkosi, odlamuva yinkosi. Esinye ngesithi udiwo lufuze imbiza, udiwo lufuze imbiza. Lapho kukhulunywa ngomntwana ukuthi izikhathi eziningi abantwana bafuza abazali ngezenzo, noma nje sasibona abanye abantwana ngenhlanhlatha-ke sebesiyale bengasenelisi, bengasenzi njengabazali babo. Udiwo lufuze imbiza. Amazwi ahlakaniphileyo lezaga
ezakhiwa ngamabizo enyamazana. Sifuna njalo lazo ukuzikhangela sitsho ukuthi kutshoni, ikakhulu okuqondene lenyamazana. Lapha sifuna ukuchaza lamazwi ahlakaniphileyo. Elinye ibala elitsho amazwi ahlakaniphileyo ngelithi izaga. Laphana besiziqedisa umkhathesi sesizichaza, sifuna ukuzichaza ukuthi amazwi la ahlakaniphileyo atshoni. Ufele amafufu njengegundwane. Inyamazana la esiyisebenzisayo ligundwane. Kutshoni ukuthi ufele amafufu njengegundwane. Lesi isaga sitsho umuntu oyabe egconwa ngolutho angalwenzanga. Kakwenzanga lokhu lo muntu, kodwa abantu bayamgcona bathi nguye. Bese kuthiwa-ke ufele amafufu njengegundwane. Igundwane inyamazana engathandwa ngumuntu. Igundwane noma libonele kumbe kalonanga, lapho elibonakala khona liyabulawa kuphela, ngoba kuyaziwa ukuthi igundwane inyamazana ewona kakhulu, liyadla iziqoqo, kuyavula amaphepha. Lapho kulegundwane khona kulala kucacada izinto. Ungahlala endlini elegundwane ungeke ulale. Yikho-ke abantu bangalibona kumbe lonile kumbe alonanga, abalandaba lakho balibulala igundwane. Even umangoye angavela alibone igundwane, alandaba lokuthi lenzeni kumbe alenzangani, uyaleqela alibulale. Yikho umuntu okuthiwa ufele amafufu njengegundwane ngumuntu ogconwa ngento angazange ayenze. Ngekutholakala ukuthi kutshontshiwe, abantu bahle bathi nguThemba, nguyo bekhona. Ayisimi bavumelane. Uyabefele amafufu njengegundwane. Isaga njalo esithi inyathi ibuzwa kwabaphambili, sifana lesithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Lokhu kutsho ukuthi nxa kulolutho ongalwaziyo, buza kwabalwaziyo. Ungazenzi wena owaziyo kodwa ungazi. Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Ikakhulu izikhathi eziningi siyacetshiswa ukuthi asibuzeni abadala. Nxa kulolutho esingaluqedisisiyo, ulutho esingaluzwisisiyo, esingalwaziyo, asibuzeni abadala, ngoba inyathi ibuzwa kwabaphambili. Sibe lesinye njalo esithi indwangu zihlekana iziphongo. Indwangu zihlekana iziphongo. Lesi yisaga esithi ebantwini abangaziyo bobabili, uthola umuntu kakwazi, omunye uyakhuluma asithi uqanjiwe, sisesikolo, i-answer lawa uyazi, omunye akambe ubusumhleka, lawe futhi uqambe okungayisikho akuhleki. Lonke kalikwazi. Yikho kuthiwa indwangu zihlekana iziphongo. Ngabantu abangenelisiyo ulutho, abangancedisanayo, abancedisani, kodwa bayahlekana. Khangela ubani kakwazi ukulima, utsho laye uyadweba uyakhonala. Laye lwana omunye athi lawe khangela lawe awukwazi. Sebeqala ukuhlekana. Esinye isaga ngesithi indlovu ayisindwa
ngumboko wayo. Siyazi indlovu inyamazana enkulu elomboko omkhulu. Noma kuze lokungumdlwane okulithole kwayo lakho kuzalwa kunjalo kulomboko omkhulu. Kodwa asikaze sifice sekulele ukuthi kuyasindwa. Hayi, kuyathatha umboko wakho ukuzihambele kukuncinyane kunjalo. Lokhu kuchaza ukuthi umuntu yehlulwa ngumsebenzi wakhe lanxa okuqondane laye. Ngokwakho kuxwayiswa langekhaya obaba kumele badingele abantwana ukudla, bababhadalele esikolo, ngoba indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Esokucina ngesithi iqaqa alizizwa ukunuka. Isikhathi esiningi umuntu nxa ephambanisa kukalutshwane ukuthi umuntu azinanzelele ukuthi uyaphambanisa. Ubonwa ngabanye. Ngenye uyakhuluma ukhulumela phezulu, akudingakali ukuthi ukhulumele phezulu. Wena makhulumo yakho ungakunanzelelanga ukuthi ikhulumela phezulu, kube ngabanye asebekuthulisa. Hayi, ukhulumela phezulu. Iqaqa alizizwa ukunuka kwalo. Kulungile-ke Sikhanyiso, namhla sifunde sobabili. Ngicela-ke khathesi ngikhulume ngezaga eziningi kakhulu ubulalele. Akungitshele, suhle wabaleka Sikhanyiso. Akungitsheli izaga ozizwileyo ngezithiwani Sikhanyiso. Sobabili namuhla. Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Good girl. Inyathi Inetwork ilomhawu Sikhanyiso. Sehambile uMandlovu. Zama ubuye ye. Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Esinye ngesithiwani Sikhanyiso. ibuzwa kwabaphambili. Indwangu zihlekana Zihlekanani? Indwangu zilani kade? Indwangu zihlekana ini? Iziphongo. Esinye-ke ngesithiwani? Namuhla le network yatshinga, bengilo Sikhanyiso kuphela sikhangela izaga. Sengizathumela-ke Sikhanyiso, wena ubukhona uzwisisile. Ezinye izaga ngizathi ya. Suqedile-ke Meli? Yebo Meli. izifundo. Yebo Meli. Ungatshela ulutho ulwenze. Sesiqedile thina lo Bianca, besikhuluma ngezaga, ubesantshela laye azizwileyo. Izaga esikhulume ngazo ngezithi indlela ibuzwa kwabaphambili, ehambayo kayiqedi utshani, kusasa uyizolo, odlamuva yinkosi, udiwo lufuze imbiza. Lezi yizaga ebesizigcwalisa, kwazokuba lezaga ebesizichaza. Akusitshele esinye sakhona masinya Sikhanyiso. Lezi ebesizichaza, akumtshela uMeli.
Cha. Indwangu zihlekana iziphondo. Indwangu zihlekana iziphongo. Esinye ke ufele sitheni ufele amafufu njengayiphi inyamazana? Njengegundwane. Ngithe kutshoni ke nje lokhu Sikhanyiso? Nxa kuthiwa ufele amafufu njengegundwane kutshoni? Sikhanyiso lokhu khona? Mary, ezinye bese sizichaza ngezithi ufele amafufu njengegundwane. Lokhu ngumuntu okuthiwa wonile yena engonanga. Kuthiwe nguwe otshontshileyo wena ungayisuwe. Umuntu owenze okubi engayisuye ephonga ugcotshwa kuthiwa ufele amafufu njengegundwane. Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Ongufana lesithi indlela ibuza kwabaphambili. Ongakwaziyo buza kwabakwaziyo. Indwangu zihlekana iziphongo, laso ngesinye esikhulume ngaso. Indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Iqaqa alizizwa ukunuka. Nxa usona kwesinye isikhathi kumbe wenza into engayisiyo, kwesinye isikhathi uyabe ungananzelelanga ukuthi wenza into engayisiyo, uzwe ngabanye. Namhla-ke isikhathi sethu sesiphelile. Sengilosikhanyiso. Ngizathumela-ke umsebenzi. Ngizakuchazela kuhle oliyabe lingakuzwisisanga. Bye. Liphendule imibuzo. Ungayekela ukuphendula mail, uyahamba uyebhala dark room. Bye.